Ka Marwen Group of Industries mendagasngi kalai photrek unaitung kalarhe ya kalingkho dap sansnem jong ka umrupa hakasnong kinchi mauti jrong kabadan hapo jong ka Eastern West Kasil District hagani ka jingrakhe dap sansnem jong ka umrupa u additional deputy commissioner ka Eastern West Hills District uba enang bri ulawan manlong kumukongsan haringkat ka jingsunan lang u general manager ka District Commerce and Industry Center Nongstoin uba IZ Riang kumusimbut kongsan usodal kasnong kinchi mauti jrong uba KSM le upa PM simle CM kahimanong klaw ki principal kinong hikay ki khana school lambat kiwe layo ru bansa mi kisnot sa kinong trey jong gani ka karkhana balapani po ipiang ya gani ka jingrakhe dap sansnam jong ko umrupa da ka jingwai kerpang na uba timi karhujon unong rai jong ka kinhun snowai sana balap dang si saya ni leksi play unang kerku nam tai bawen karkhana ka jong i Barkum juru ya ka group kejong i Marwen Group of Industries bagan nang Roy Shakman. Publish pun publish. Kumba kadak no. Mangin yung dito sa umpa premium ang matidapat company kon no. Buat halo itu do baka boy bawen kini karkhana ini kan tim kan ya sprang baka nang la ban demi let's say saka umrupa super premium na extra premium itu ada ini kap ya ini umrupa Indon jong ka ni ka umrupa mah bonsin ya keren ba hawa nadu bangyo district ni perhat ba boros kata ngidang don ko ka satri jong ka West Hasil District kibun ki factories hakeleng-keleng mah kidon giwe-giwe ki iu kum ki jinja wine store ki ba nakaliang ka excise department ka penyat mah ka ba contribute ya ka revenue jong ka district yang rei hangi district jengi hadin ba apyak ngai perkhat tang ka ai ga ba wanra revenue po district kita hadu mentang ka jengi tang ku umrupa jong ba wan semua contribute ba tax contribute in various forms mah ya kata ya ka hakit lat yo kam yo jam kumur akren igo ariang manage khmat mo ba indirectly ke bla ya upload yo barokon umdai bo ong ba ka item tang jiba ye ba trai hangi hanrai kitu banyak kali bakit ya kali man kasni ya tu ba belah ba syukit ya ka no we jaka mo ba kunta ka kipun ba ki mo ye dikani ka kani ke jengai sya jong ba wan ka long sya jeng kerku ya ke district mo kala long ke jeng kerku khamtam ya ki nong kinchi hang ni mo habang ipuli ha ka economic mutual ipuli kita ki likely ki sectors ki ba contribute ya ka economic development mo nitip ya kata ka primary sector lane ke ba nitip pun kata ka agricultural sector nitip ya ka secondary sector lane kita ki industries ki factories ki ba ayu but nitip ya kata ka tertiary sector kawa in the form of services mo kumi baterai sarkar ki banyak kali ki doctors ki nurses wa kuda ki ba IT services mo pe kita sectors mo jadi jingdan jong ko umrupa ni ka pin complete ya kita ki likely sector hani po district juni Sentiu blamong uyam pangnut ubriu blayap Om ju giao du tôi yang khinh ra tu pe cha jingai ya ki dak mong ban pen pernah ya Gacaba Pimon Yad Gomen Sim Jong Nga Yad Gomen Sim Jong Nga Ato Yad Chajrong Tu perta Yad Gomen Sim Jong
Jerong